What's up guys? Kamusta kayo lahat? Sa video na to guys, tayo ay mangingilaw dito sa Baybay guys yan. Mangingilaw tayo ng tawag sa amin guys, bat or sa English ay sea cucumber yan. Syempre kasama natin Eric. Hi guys. Wawi. Hello guys. Kameraman natin Justin. General. Yan. Tara guys, samahan nyo kami. Let's go! Go. Guys, tamang-tama yung dagat kasi low tide na low tide yun. Yan guys. Mangingilaw tayo guys. Kahit anong makikita natin guys yan. Karga natin yan. Para masarap yung kainan natin mamaya. But tawag dyan sa English sea cucumber. Sneaky walu-walu. Sarap to guys, kinilaw. Kinilaw na sea cucumber. Marami guys oh.
Laki. Wow, yung laki guys. Laki guys. Ito yun guys. Sea cucumber. Yan. Or tawag dito sa amin ay bat. Sarap sana to. Kinilan. Ito guys, oh. Cool down muna natin yung flashlight guys kasi init na guys. Dapat kasi ito iano sa tubig para yan. Wow. Yes. Change flashlight guys. Palayaan na lang. Awa. Isa na. Si padung ni na.
Hello. Lamig sapang ko na. Yung hawid. Man, nagpilit. Hanap po ito. Susundong. Dira. Dira. Dito na. Huwag na. Magpunit. Magpunit ito. Ano itong yun? Hindi ba ba? Dulit to. Paano? Hindi na, ang sabi ka rin. Gini, Hindi na, pero kamutan dahil. Para sa ito. Direksyon lang natin. Sige, so malit na tayo dyan. Malit na kagita. Pasok. One click. Ay, ano na rin? Balik. Yoko. Pasok. Luhok ka. Yan. Guys, pabalik na tayo guys. Wala masyado dito, mas okay pa yung kanina dun guys. Mayroon pa dito, wala masyado. Balik na tayo. Ito na pala yung nakuha nating sea cucumber guys. Sold na yan natin guys, kaya kita-kits tayo sa bahay. Let's go! Let's go! Guys, linisin na pala natin yung sea cucumber natin guys. Guys, ito na yung ano natin guys, yung bat. Yan. Gawin natin dyan guys. Pakuluan lang natin tapos pagka lumambot na, saka natin iwayway. Recipe natin yun guys. Guys, ano lang, kinilaw na bat. Kumulo na yung tubig natin guys. Guys, kawin na natin yung pinakuluang bat natin. Lambot na yan guys.
Guys, hiwain na natin guys. Guys, timpla na natin yung kinilaw na bat. Yan. Siyempre, suka guys. Manghang na yung suka natin guys kasi yung sili guys, yung lata rin sa ilalim guys. Yan, suka muna. Luya. Sibuyas. Pero kamatis yan guys. Gusto ko naman siya guys. Guys, kain po tayo guys. Kain po. Guys, maraming salamat po sa panonood. Sana po nag-enjoy kayo sa aming video ngayon. Please hit like, Share, comment down below. and please don't forget to subscribe. Salamat po.